Bugün indi bizim gençlerimiz meni Əbiyəlildə tip hizdi şayarttılar tip uylamağız. Bugün bulmahaq da bizim de dekabr ayında tap oşu taraftarga barıp birihinen birihi munglu, uzinselikli tavuşlu kızlar taptık. Hazır min hizin yanğa ür yanı ayrat etmişley yaşı gelserdi sıkırım. Ol bizim Əbiyəlil kızı balasaktan 20'ga aşık. Onu indi kadirlep kine, haklap kına, barlık yürek yılığın. Özünün indi in motor hüzlerin yellemeyinse, onun ölesehi üstüre, Memdude apay. Hem min eytkim kile, ol indi bıl kızımız üçün esey de atay da ola. Bana şunday muңлы, yürek dürnen sıkkan indidir onun tavuşu var. Eyde gideli oşu kızı tınlayık, çünkü min nime eytkim kile, birinci tapkır bugün özünün ayağına oslu, beyik tuflilar kiyip, hizin yanğasıga. Min uleyiminde alkışlar menen karşı alıp, alkışlar menen odatırığız. Riyana Halimova, Riyana, rahmet. Turmuşumdan yine yoğaltığım yazmışımdan ulu yanlışı yengenimde telgen bul hağışqa dava bulur nazlı qarışım yenim turmuşumdan barlık yemin alıp gittin minen kirige kaldı barı yemin kaytığımdı ümit menen üzülüp kütürge kaldı barı yemin kaytığımdı ümit menen üzülüp kütürge Ağındırdım utip uzakterge Kuz aldında barı hin uzun Belem hinde ağınahım mini sabır eden bir hin tuzum Yenim turmuşumdan barlık yemin alıp gittim minen kirige kaldı barı hinem kaytığımdı ümit menen üzülüp kütürge kaldı barı hinem kaytığımdı ümit menen üzülüp kütürge Yenim turmuşumdan barlık yemin alıp gittim minen kirige kaldı barı hinem kaytığındı ümit menen üzülüp kütürge kaldı barı hinem kaytığımdı ümit menen üzülüp kütürge kaldı barı hinem kaytığımdı ümit
Рияна Халимова, Әбиялил кызы. Сескә һиңә килә, Рияна, ал. Илаттың. Рәсәй Башкортстан телерадио компаниясында башланган был безнең проектыбыз, ул аталды Гәлсәр Хандугас канаты астында дип. Физик мөмкинлекләре сикләнгән. Кемдер ата-әсәнән мәхрүм булган, уларны үз итеп тәрбияләгән, гаиләлә үскән балалар. Менә тап ушы безнең менән унда 3 сабый, 3 үсмер Гәлсәр Хандугаста катнашты. Бүген без яңа уларны сакырып, кемдер бәлки күрмәгәндер, уларны инде яңа һезгә таныштырып күрһәтергә тырыштык. Гәлсәр Хандугас 2015 лауреаты Сабина Кучаева үзенең канаты астына алды безнең Йылайыр кызын, Айгизә Казаккулованы. Айгизә Казаккуловага был тормышта бик еңелдән түгелдер. Уны үзе генә белә. Үзе белә, әсәһе Баянһылу белә. Сөнки ошо 15 яшендә безнең Айгизәбез 8 катмарлы операция үткәргән. Каршы алыгыз, Сабина Кучаева, Айгизә Казаккулова. Рәхмәт итегез, кызлар. Коштар кайтты höйү килде, гомрем ядан алкышлана, күләс яшьлек иртәһендә, һавага шатлыктары, яктырдай булганым мин, түбән күккә
Сабина Кучаева, Айгизе Қадаққұлова, Йылайыр. Ені шундай бик сос егіттердің бірігі біздің Әлсерхан Дуғасқа келіп електі. Бізге келгенде енді оға сақ 13 яшыны, қадірінде 15 яшын тұлтырға тұра екен. Ол егітібіз біздің Хайбулла яқтарынан. Сынлап та, иділ ол башқа малайдар көкшілай, шоқ малай. Лекін, мұна, неме етіп әйтірге, көңілі шынды ерға толған оның, керек екен бейді ол, керек екен ерлайды, керек екен башқа кішілер болып та, башқа артистар болып та ерлап көрхәті. Әлсерхан Дуғаста енді ол біздің Эдуард Насыров менен бірге борғызғала яқшы таныш бір ерді башқарды. Бүздек егіті Эдуард Насыров һәм Хайбулла егіті Идел Хакимов. Эдуард Насыров, Идел Хакимов. Афарин егеттер. Хәдер сәхнәгә сақырғым келе, яшьтәр арасында айрылса популяр булган. Узган елда 2015-тә ул безнең инде иң шәп башкаручы йырсы номинациясында бүләкләнгән. Тумышы менән Гафури, Баймак, Уфа, хәдер инде Казан яктарында гидеүсе, үзе йырдар ядыусы, шигырьдар ядыусы, үзе тавыш яздыра, үзе аранжировкалау. Ильяс Киньягылов, яшьтәр уны тик Матева дип кенә йөртә. Ильяс Киньягылов.
aldım. Yuğalmanım irkem hıyı aşa, yüreğine hinnin yol aldım. Yuğalmanım irkem hıyı aşa, yüreğine hinnin yol aldım. Qarashında irkem qısağında, adaşam indi ne bula. Yine uylanım şişme bulup, yok hisem yende urgıla. Qarashında irkem qısağında, adaşam indi ne bula. Yine uylanım şişme bulup, yok hisem yende urgıla. Yok kertelersin yaratkanda, tabışkanda rular kavuşa. Yollarımda yine ısratkanıga, rahmetlimin irkem yazmışka. Yollarımda yine ısratkanıga, rahmetlimin irkem yazmışka. Qarashında irkem qısağında, adaşam indi ne bula. Yine uylanım şişme bulup, yok hisem yende urgıla. Qarashında irkem qısağında, adaşam indi ne bula. Yine uylanım şişme bulup, yok hisem yende urgıla. Qarashında irkem qısağında, adaşam indi ne bula. Yine uylanım şişme bulup, yok hisem yende urgıla. Qarashında irkem qısağında, adaşam indi ne bula. Yine uylanım şişme bulup, yok hisem yende urgıla. Yine uylanım şişme bulup, yok hisem yende urgıla. Yok hisem yende urgıla. İlyas Kinyagılov, İlyas Mateo, Gafuri Baymak. Rahmet İlyas. Qarşalığıd Miyeke Halova. Her vakit yaş, her vakit zifa boylı. Her vakit gel Serdar menen birge. Halime Gabbesova. Nurdar giyip attan yine yaşlık tağdarın. Yarala koyaş bayışına, kerip bara ömür yoldarın. Ötken yıllar kaytmaktar barıdır, aldağı buhum aldağı. Yüreğim yaş, hıyalım kanatlı, hisüd görmeyken bu kumil. Ötken yıllar kaytmaktar barıdır, aldağı buhum aldağı. Yüreğim yaş, hıyalım kanatlı, hisüd görmeyken bu kumil.
El tongına bulmay kıyaş bayay altın nurun hibe kılarır altın mizgilderim eleminin bir tongdardı kuyam kağınır Ütken yıldır kaytmazlar barı bir aldağı bulun aldagil yüreğim yaş hayalım kanatlı hisüt germeyken bu kungel Yaş saptarda üte barıhıla Ehunынан terek mıhterek Yaşlık tağım yırakta kolhala Yaş ulaylı haman yaş yürek Ütken yıldır kaytmazlar barı bir Aldağı buğun aldağı Yüreğim yaş hayalım kanatlı Hisüt germeyken bal kungel Ütken yıldır kaytmazlar barı bir Aldağı buğun aldağı Yüreğim yaş hayalım kanatlı Hisüt germeyken bal kungel Yüreğim yaş hayalım kanatlı Hisüt germeyken bal kungel Halime Gabbasova. Зур рахмет. Хәзер инде бик матур дуэтлардан берен сыгаргым килә. 2015 елда был дуэтка инде безнең бик күптәр гашык булды. Бүген инде ул Юлдаш радио каналыннан бер вакытта ла төшкәне юк. Һәр вакыт яңгырап тора. Каршы алыгыз 2015 лауреаты Әбьялил Магнитогорск егете Денис Нәгыймов һәм Әбьялил кызы 2007 елгы лауреатыбыз Альбина Килдиярова. Sehrelerde yangıdı yürgen sokta Yaratan beni sözge yüklerin Ula gitem bağırım Av tartıma alıkayım Yaşligimdi kaynar Hüsterin Ula gitem bağırım Av tartıma alıkayım Yaşligimdi kaynar Hüsterin Sehrelerde yandı da yürüyen sakta Mide hüyem sesike yeterim Top düşürme dövrün Top düşürme muva Şahit bulur varlık dostlarım Top düşürme dövrün Top düşürme muva Şahit bulur varlık dostlarım
Derelerde yandı yürüyen sakta Yıldırı gibi saçtı tarada Bəxti bit oldu tutar Şunu unutamadım O saf yüreklerdi yarada Bəxti bit oldu tutar Şunu unutamadım O saf yüreklerdi yarada Bəxti bit oldu tutar Şunu unutamadım O saf yüreklerdi yarada O saf yüreklerdi yarada Әбьялилдер, Альбина Килдерова, Денис Нәғимов. Афарин. Қаршалығы, Баймақ егеті. Гелсер Хандуғас 2007 лауреаты Юнир Хағынбаев. Әсәйімдің иңіне атайым яулы қалды Бұл бәхетлі мәлдәрін қатырым тұтып қалды Яшіл яулық түткәйдәріңді инді Әсәйімдің сәскәйіне аппақ қарыдар құнды инді Яшіл яулық түткәйдәріңді инді Әсәйімдің сәскәйіне аппақ қарыдар құнды инді Әсәйімдің иңіне атайым яулы қалды Кәләшім атур икен аттырап туқытап қалды Яшіл яулық түткәйдәріңді инді Әсәйімдің сәскәйіне аппақ қарыдар құнды инді Яшіл яулық түткәйдәріңді инді Әсәйімдің сәскәйіне аппақ қарыдар құнды инді Яшіл яулық үткәндәрді уйлата Йөрәктәрді ыдылата Яшіл яулық үткәндәрді уйлата Йөрәктәрді ыдылата Үткәндәрді уйлата Йөрәктәрді ыдылата Үткәндәрді уйлата Йөрәктәрді ыдылата Юнир Хағынбаев. Қаршалығы Баймақ егеті 2006 жылғы лауреатымыз Фаил
Yurtbekov. Bilmey parlılar Yaralangan gülder irteşine Suğa miken bir adı zarlılar Bıltırmışta yangıdı kalmadı his Yangıdı yaşavları ağır bit Tüzümlüler parın etlep taba Haklap kalla parın sabır deyip Akkuştukı kevek Bulmağındar yine yazmışlar Tutme yıldar yendi yarala yol Yaşlıktaki hatta yanlışlar Bıltırmışta yangıdı kalmadı his Yangıdı yaşavları ağır bit Tüzümlüler parın etlep taba Haklap kalla parın sabır deyip Yatargına yılda kabatlana Kabatlanmay ömür yıldarı Aklağıt hep muhtar müfedetti Hundirmegdi hüyü nurdarın Bıltırmışta yangıdı kalmadı his Yangıdı yaşavları ağır bit Tüzümlüler parın etlep taba Haklap kalla parın sabır deyip Bıltırmışta yangıdı kalmadı his Yangıdı yaşavları ağır bit Tüzümlüler parın etlep taba Haklap kalla parın sabır deyip Tüzümlüler parın etlep taba Haklap kalla parın sabır deyip Tüzümlüler parın etlep taba Haklap kalla parın sabır deyip Haklap kalla parın sabır deyip Fail Yurtbekov. Fail. Kileli Fail. Üs malay üstüreler bit ular Yuliya heminen. Afarin. Maladis. Fail Yurtbekov, Baymak, Sibay. Hürmetli tamaşasılar, хәзер инде сәхнәгә сыгасак егетебез, ул 2005 елдан безнең менән, һәр вакыт безнең менән, безгә тугры булды. Ул инде беренче йырдарын иҗат итә, шунда ук миңа тыңлата. Тыңлап кара, шуннан җибәрә Риф Арсланга, тыңлап кара, барамы, бармаймы, тамашасыга үтәме, үтмәйме. Ләкин ысынлап әйткәндә, уның һәрбер йыры ул үзенә күрә бер хит. Үзенә күрә ул тамашасының күңелен яулап ала, һуңнан инде һәр вакыт үҙендә йөрөтә. Каршы алыгыз, Гәлсәр Хандугас 2005 лауреаты, Белорет егете Искәндәр Газизов. Яшьтәрең тама, юк дип тагыла. Һин үттейһең ялгын, мин карһылыгына. Беләм яшең иркен,
Diknişleyim hüyer Yok digendi kabul etmeyin Bir kanırgan kuşlar Tuğan yakalsar Bizde mühabbetin yaşayamayız Yok digen hüdün Yaşlık saflık yüdün Yinin de bit güden Minde hüyem dider Bilem yaşın irken Dikin işleyim hüyem Yok digendi kabul etmeyim Bir kanırgan kuşlar Tuğan yakalsar Bizde mühabbetin yaşayamayız Yamakulden Tamsı yaşlar hırten Tüde olmay kisken İrininden uben Bilem yaşın irken Dikin işleyim hüyen Yok digendi kabul etmeyin Bir kanırgan kızlar Tuğan yakalsar Bizde mühabbetin yaşayamayız Bilem yaşın irken Dikin işleyin hüyen Yok digendi kabul etmeyin Bir kanırgan kızlar Tuğan yakalsar Bizde mühabbetin yaşayamayız Bizde mühabbetin yaşayamayız Bizde mühabbetin yaşayamayız İlfat Sayıkov Kilesek yırınasak yer bulekte bulup yangırahın, bulek bulup yangırahın şuluk kompozitör Rodion Murtazin'дің ikinci yangırın hizge bulek item Ey buydarı tibatala Bizden yangır, hizden alkışlar İlfat bayandavını eyvit Eyme, bayakılı bir gelip Gençler bugün çempiyon bir gelip gittik bugün bayramı Mahlı kıyaş gel yılmayıp baraydır Qarhudarı gürkileşip ağalır Alın urdarga umırzaya uyana Tuğan yakka kuşlar kaytıp kıvana Ey bu yıldarını kupni kurip duymanın Hislerimi de yırga alıp güylenim Mengü hürmeti bıl yenimdin mındarım Gule gidip alsı tuğan yaktarım Mahlı kıyaş gel yılmayıp karayıdır Uralımdın urmanları şavlayıdır
Яйге болын көк сәскәгә күмелә. Құштар айрап сирин һөйләйдәр елегә. Әй буйдарыны күпме күреп туйманым. Хистәремде йырга алып көйләнем. Мәңге үлмәде был янемдең моңдарын. Бүләк итеп алсы туган яктарын. Nazlı kıyaş gel yılmayıp karaydı. Bulutlardan leysen yağmur yağalır. Көк күндәде яйгыр нурга күмелә. Ниндәй рәхәт шул сакларда күңелгә. Әй буйдарыны күпме күреп туйманым. Хистәремде йырга алып көйләнем. Мәңге үлмәде был янемдең моңдарын. Бүләк итеп алсы туган яктарын. Әй буйдарыны күпме күреп туйманым. Хистәремде йырга алып көйләнем. Мәңге үлмәде был янемдең моңдарын. Бүләк итеп алсы туган яктарын. Бүләк итеп алсы туган яктарын. İskender Газизов, Илфат Шәйхов. Яна һеҙгә үтәлә таныш егетебеҙҙе саҡырғым килә. Ҡаршы алығыҙ. Беҙҙең инде ул ваҡытта 2004-2005-тә уның йырҙары хәтәр популяр ине. Һәм мин уйлайым, ул яңынан гәлсәргә сығып, йәнә үҙ йырҙары менән үҙ тамашасыһын табыр тип ышанғы килә. Динар Халиков. Бөрйән, Мәләүез, Ағидел, Сибай. Нимә тип әйтһәк тә Динарҙыҡы. Ниңәлде микән ак сәскәне, Ҡаҙамайса һинең түшеңә. Аҡыл өҙгән ошо сәскә кеүек, Һин керәһең һәр көн төшөмә. Аҡыл өҙгән ошо сәскә кеүек, Һин керәһең һәр көн төшөмә. Ниңәлде микән май таңында, Һандуғастың наҙлы моңдарын, Һыҡлап тынған ошо моң шикелле, Өҙөлдөләр һиңә юлдарым. Һыҡлап тынған ошо моң шикелле, Өҙөлдөләр һиңә юлдарым. Микән Ағиделгә ай нурҙары тартҡан күперҙе, Тулҡындарға суңған күпер һымаҡ, Мин юғалттым ярты ғүмерҙе. Тулҡындарға суңған күпер һымаҡ, Мин юғалттым ярты ғүмерҙе. Ниңәлде микән йөрәктәге һөйөү гөлдәренең тамырын, Бушҡа ғына хәҙер өмөт итәм, Тамырһыҙ гөл сәскә атырын.
qağına xədirini titəm Tamırğı gül səskə atırım Boş qağına xədirimi titəm Tamırğı gül səskə atırım Зур рахмет. Көп кенә елларында ошо зур сәхнәне күргәнем юк. Мына инде зур рахмет Гәлсәр Хандугасқа. Ошында килеп тагыла бер йырлауыма киләһергә килгәндә инде тагыла бер беренчегә килеп ошо Гәлсәр Хандугаста катнашкан йырымды йырлап үткәм килә. Язмыштардан узмыш булмай тимә. Мәдәрис Газетдинов үзләре, Рәмзинә Тимирова үзләренә. Мәдәрис Газетдинов иҗат иткән йырдарымның бере. Язмыштардан узмыш булмай тимә. Язмыштардан узмыш бар бит ул. Үҙең ярган укмактардан тора. Язмыш тиеп халыган һәрбер юл. Язмышым шул тиеп килешмәйин. Күңелеңде юкка төшермә. Яңлышыңды вакытында таны. Тормышты күненә яшермә. Язмышым шул тиеп килешмәйин. Күңелеңде юкка төшермә. Яңлышыңды вакытында таны. Тормышты күненә яшермә. Үҙе ҡулыңда һинең туҡтап ҡалма юлдар сатынында. Кисетәреңде йүгәнләргә өйрән, сапҡан саҡта ғүмер атында. Яҙмышым шул тиеп килешмәйин, күңелеңде düşürme. Yanlışını vakitinde tanı. Durmuştu gülüne yeşirme. Yanmışım şu deyip gelişmeyin. Күңелеңді юкка düşürme. Yanlışını vakitinde tanı. Durmuştu gününe yeşirme. Язмыштардан узмыш булмай тимә. Язмыштардан узмыш бар бит ул. Үҙең ярган укмактардан тора. Язмыш тиеп халыган һәрбер юл. Язмышым шул тиеп килешмәйин. Күңелеңде düşürme. Yanlışını vakitinde tanı. Durmuştu gülüne yeşirme. Yazmışım şul deyip gelişmeyin. Күңелеңді юкка düşürme.
башыңды вақытында таны, тұрмыш түпкіліне ешірме, тұрмыш түпкіліне ешірме, тұрмыш түпкіліне ешірме. Динар Халиков, Илфат Шейхов. Рахмет Илфат біздің менен. Қадір сәхнеге сығасақ, егітті бик көп матур йырдары менен үҙенең тамашасыһын күптән тапҡан, бик күп гәлсәр һандуғастарыбыҙҙы һәр ваҡыт йырлы итеүсе йыр авторы Радиф Зарипов. Уйлыйм иркәм, күрешүләр көтәм, ике йөрәк һәр көн серләшә. Тойғыларын аңлыйм, әйтә генә алмыйм, яши алырлармы янәшә. Назлы хисләремдә һәр чак исләремдә татлы сагыш били күзләренә. Күңел кәемдә мәхәббәт яшәтә, яшәйсе килмәгән көннәренә. Бәхет йозакларын ачты карашларын, ачкычы да синең кулларда. Бик күп сорау шуңа күңелемдә туа, ярдәм итче җавап табарга. Назлы хисләремдә һәр чак исләремдә татлы сагыш били күзләренә. Күңел кәемдә мәхәббәт яшәтә, яшисе килмәгән көннәренә. Назлы хисләремдә һәр чак исләремдә татлы сагыш били күзләренә. Күңел кәемдә мәхәббәт яшәтә, яшисе килмәгән көннәренә. Күрешүләр көтәм, ике йөрәк һәр көн серләшә. Тойғыларын аңлыйм, әйтә генә алмыйм, яши алырлармы янәшә. Назлы хисләремдә һәр чак исләремдә татлы сагыш били күзләренә. Күңел кәемдә мәхәббәт яшәтә, яшисе килмәгән көннәренә. Назлы хисләремдә һәр чак исләремдә татлы сагыш били күзләренә. Күңел кәемдә мәхәббәт яшәтә, яшисе килмәгән көннәренә. Күңел кәемдә мәхәббәт яшәтә, яшисе килмәгән көннәренә. Яшисе килмәгән көннәренә. Радиф Зарипов, баянда Илфат Шейхов. Вақыт уза, ысынлап та, ләкин йырдар кала. Гәлсәр Хандуғастың ижады бер вакыт ала хайыкмаһын дип теләге килә. Ул йырдар һәр вакыт радио, телевидениела яңгырап торһын.
Яңы яшьтәр үсеп сыккан. Элекке гәлсәрдәребез, лауреаттарыбыз башка конкурсларда урындар яулаһын, еңеүҙәр яулаһын. Уларга карап без хокланайык. Инде кемдер гәлсәр һандугастан түгел дип бәлки яшеренеп йөрүселәр дә бар. Ләкин уларны тамашасы үзе әйтеп тора. Ана һин гәлсәрдән дип сыгаралар. Шуңа күрә бүген мин барыһына зур рәхмәтлемен һәм гәлсәр һандугастарга. Киләсәктә иҗат комарыгыз хайыкмаһын дип теләге килә. Шулай дип, яшьтәр әле, улар иҗатка бик майдар, маһирдар, киләсәктәре уларның әле шәп әле. Егеттәр, кызлар, әйдәгез сәхнәгә. Гәлсәр һандугас йондоздары! Яшьтәр алга! Бүген һеҙҙең көн!